Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah televideniyesinde jırlı bölek tapşırığın başlayıp jiberебez. Hamin kuluma birinci kıtlaw hатын alam. Boylar sabasında yaşauşa qadirli abıyыбыз Şerefeddinov Rafil Rafail улының 60 yaşlık юбилейі. Qadirli abıyım, tuğanыбызны sizning tapşırığı aşa təbrik itəbiz deb başlana Рәхинә апаның bizge yollagan kıtlaw hаты. Biz 4 tuğan Mingar avulunda tuğup üstük. Allah'a şükür, bugünkü günde barыбыз da isen sağ. Abıyыбыз Rafil 1986 yıldan birli Sabah Agrahim Servis Jamgiyetinde ekskavatorda işli. Turmuş iptaşı Feyma apa bilen bik köplerge örnek bulurluk matur ömür yolu uzalar. 3 ul terbiyelep üstirdiler. Bugünkü günde 2 ulu da indi gaileli. 4 ınıqның yaratkan әби babası da olar. Әтейбіз орнына қалған абıyыбыз Rafil bizge 3 singlisine her vakit tirek bulup tıra. Tüplü kengешләрен bire, tuğanlıq jiplәрен üzmey, barыбызны da qaygırtıp yaşay. Turmuş iptaşı Feyma apaga da hürmetimiz şeksiz. Ömür boyu sabır, az sözlü, yağımlı, aşık yüzlü buldu. Kileşegigiz tağında yemli, bәхетле bulsun. Tilagimiz bizning izgi, g'adi, salomatlik, mullik, iminlik, bәхет, şadlık, suyunishlar oilangizda bo'lsin, tegizlik. Seni shin ko'ngildan ulu yubileying bilan qutlaymiz. Xudoy seni salomatlikdan ayırmasın. Salomat bo'lsang, barisi da bo'la. Kelir kunlaring tinish ham matur bo'lsin. Har tuvar tanga suyunib yasha. Sen ulusuna da, kişisine de kişilikli hem igilikli, abroylu kengerşi, şuna göre de özün ulu ihtiram kazanğansın. Ömürün bәхетле, bәхетің ömürlü bulsun. Dünyanın saf havasını sulap, rizıkların tatıp, öz ayakların bilen yürüp, tuğanların bilen oralaşıp, yürüşüp ömür ituğunu tileybiz. Kileşekte de keng köngilli, aşık yüzlü, ulu yürekli bulup kal. Xuday nasip etip, sana alдағы günlerinde de selametlik bilen ömür iterge, suyunip yaşarga yazsın idi. Yigitning asıl sıfatların jiğansın sen barsın özüne, alıp batır төсле kıyı atlap, minesin sen ömür urine. Güçlü ruh, sünmez yaşav derti, birilgendir sana tumıştan, elmender kart төсле ahırgaşa, tuymay yaşa әлі turmuştan. Selamet bul, uzaq yıllar yaşa, balkıp tırsın senin yüzlerin, kaygı görmey, şadlık kuvanışta, ötsin senin kelir günlerin. Aşık yüzlü, zirek akıllı, kişilikli, ihtiramlı bitsin kadirli biz. Şuşu görkem sıfatların ömür boyu seni uzatıp varsın. Sendey ılı canlı, tüplü akıllı, yağımlı, her vakit kengeşke, yardımga әзір turuşular sirek ol. Kileşekte de bәхетің түгәрәк bulsun. Feyma apa bilen tegizlikte yaşagız. Barысы üçün de zor rahmet sana abıyыбыз. 60 yaşlık yubileying kutlu bulsun. Biz tuğanlar, bizni canlar tugel, günler, turmuş beyli üzüne, tuğanlıkны saqlap, haman şulay, atlik birge ömür urine. İң izgi tilekler bilen Mingar avulunda yaşauşu singling Рәхинә, kiyaving Ilduz, bu tileklerge bolalarыбыз da qo'shila deyip nokta qo'yila təbriklaw xatımızga. Hürmetli Rafil abay, biz de sizni 60 yaşlık yubileyigiz bilen ihlas yürekten təbrik etəbiz. Tilekleringizning barысы da şınğa aşsın. Yazlar, yaylar, küzüler, kışlar, mizgiller kedekkine, uzalarda giteler şul, diyeri berbersine. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla, şul şeşekler koyarada, eylendiler almağa. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla, şul şeşekler koyarada, eylendiler almağa. Öldürdüler almalarım, koyula salkın jirige, tutup balasılar kile, irterek diye. Elgine kirgen idik, şav şeşekli yazlarla, şul
şeşekler koyar arada eğlendiler almağa eligine kirgen idik şov şeşekli yazlarına şu şeşekler koyar arada eğlendiler almağa. Alfred Cemşemetov Alşayski, Tataristan'ın ot kızığın artisti. Yaş yigitimiz, talantlı icatlarımız İlfat Şayıkov, Marat Şayxetdinov, Arsen Karimov. Tegereşken almalarga Gübelektey kar yava Eyğenirim nişleven bu Aşıgasın paylarga Eligine kirgen idik Şov şeşekli yazlarga Şul şeşekler koyar arada Eğlendiler almağa Eligine kirgen idim Şov şeşekli yazlarga Şul şeşekler koyar arada Eğlendiler almağa Şul şeşekler koyar arada Eğlendiler almağa. Hürmetli televizor qarawçılar, sizning tabriklау xatlaridan tuzilgan jırlı бүләк тапшыруы alğa таба дәвам итә. 16 сентябрь көнне Шәмәрдәндә яшәүче кадерле тормыш иптәшем, әниебез Степанова Гөлфия Ризван кызы үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Кадерлебез, без сине ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Матур тормыш, якты көннәр теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп, яшәвеңне генә телибез. Без телибез сиңа бәхет. Һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү бәхет бит ул безнең эшендә. Кадерле тормыш иптәшем, әниебез. Тормышыңда аяз күк йөзе, иксез-чиксез шатлык куанычлар, зурдан-зур уңышлар, какшамас сәламәтлек, ылы бәхетләр телибез. Туар таңнарың тыныч, гомерләрең бәхетле булсын иде. Сабыр, тырыш, ярдәмчел булганың өчен мең рәхмәт сиңа дибез. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Балалар игелеге күреп, оныклар сөеп, тигезлектә яшәргә язсын. Күп еллар янган гаилә учагын сүндермичә, алдагы көннәрдә дә әрнү сагыш белми, изгелекләр, дөнья рәхәтләрен күреп, бергә күңелле итеп яшәргә насыйп булсын. Кадерлебез, зур юбилей, матур, якты бәйрәм, котлы булсын, бәхет китерсен, җылы сүзләр, изге теләкләр бүген бөтен җирдә яңгырасын. Язмыш бирсен муллык, тән сихәте, бәхет чишмәләре тулып торсын, якыннарның кайнар мәхәббәте җанны гомер буе җылытсын. Йортыбызда булсын иминлек, кояш гел нурын чәчсен, бәхет белән тулган күңелең һәр чак яшь булып калсын. Кадерлебез, синең киңәш теләкләреңне тыңлап, һәр туган таңга сөенеп, бергә гомер итәргә язсын. Кадерле әниебез, әтиебез Сергей белән тигезлектә, безнең игелекләрне күреп, изгелекләрне тоеп, оныклар сөеп, муллыкта, тынычлыкта яшәгез. Син безнең өчен тормыш диңгезендәге маяк, күңелләрне биеклеккә күтәрүче канат, акыллы киңәшләр сандыгы, акны карадан аерырга өйрәтүче илаһи зат, олы терәк. Бу көннәрдә әтиебез Сергей дә үзенең туган көнен билгеләп үтә. Аны да без ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Әниебез белән алар инде 40 ел иңне иңгә куеп, бик матур итеп гомер юлы узалар. Гел шулай яшь, сикемле, җитез, бүгенгедәй сау-сәламәт һәм бәхетле булып яшәгез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Сергей, кызың Регина, улың Андрей, Вячеслав, кияүгез Радик, оныкларыгыз Ралина, Риналь, Рамин, Заид, бу теләкләргә барлык туганнарыгыз да кушыла. Булады тереле шақы булады да инде узады. Күрді башылар терелесін, қадерлі бүгенеге
gelsin. Kürdi başlar terlesin, kaderle büyügeni gelse, büyügeni gelse kaderle. Üzüp tura bağırdan, ehmatur yaşiseyde valla balgan ömrüne. Büyügeni gelse kaderle, üzüp tura bağırdan, ehmatur yaşiseyde valla balgan ömrüne. Jitter jitmez rizqı qobib, kiyer kiymez kissek de, bizning yaşligi biz bitul nishik kina desek de, bizning yaşligi biz bitul nishik kina desek de, bugungisi qadrli üzüp tura bağırda, ehmatur yaşiseyde valla qolgan ömrüne. Kaderle üzüp dura bağırda, ehmatur yaşiseyde valla qolgan ömrüne. Nişik gene demesek de, bizning o'tganlarimiz o'zg'anlardan shu kuniga kelib yetganlarimiz, o'zg'anlardan shu kuniga kelib yetganlarimiz. Bugungisi qadrli üzüp tura bağırda, ehmatur yaşiseyde valla qolgan ömrüne. Kaderle üzüp tura bağırda, ehmatur yaşiseyde valla qolgan ömrüne. Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun, olda qolgan yollarımız bəxt şadlıqda ötsin. Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun, olda qolgan yollarımız bəxt şadlıqda ötsin. Olda qolgan yollarımız bəxt şadlıqda ötsin. Hürmetli televizor qarawchilar, Sabat televideniyesining bugungi kunga bo'lgan topshiriqlari shuning bilan oxirina yaqinlashdi. Kelesi uchrashuvlarga qadar deb biz sizning bilan sog'lashamiz. Eson-emin bo'ling'iz, o'zingizni ham yaqinlaringizni saqlag'iz.